kamas kerku umpniang kabalapelong ha katedral Paris Jawai, ha kanriu terik yayong arhajar arpusan. Kalong kaba ipu iping bat lawan bun kileng dok sablay na barok ki Paris bat ying reuniam. Kibalawan ban shim benta shirhem. Ya kamas bukut ha kane kasngi, lapan menta da umus Reverend Ferdinand Kar Didi, Bishop Kajelan Niam Jawai. U Bishop ha kajingkren ulapan pau, ya kajing sengungu ya ublay, ya kajing kot sya kajing long leng dok. Bat ula ai kublay ya ro ya kileng dok ki bala no senyang ban treshitom ya kamisin. Ha kajing sam ya kimat puson, u Bishop uong. Kasngi kerku umpnyang kaderu kesengi burom jang kileng dok. Shushu ula ong, u jisu u kot ingi balong ki bakui. Kumba ma u ulong u bakui. Ngile ya kane da kabangi don kajia de parlok bajan tambat u jisu. Bantip ya u jisu, bat ban e ya u jisu. Da kabalek kumne ngilong ki priu ki bahok ban long ru ki rukui. Aka bakui jong kamas bakui. Ladon ru ka jinglek burom ba jing ai singobha na kabanta kilang dok sablay da ki senju kilang pa senju kilang kmi bat sing samla jong ka Jawai diocese. Ulang dok sa unsur kerku ya atli ki keumkniang ki bapak ba keumkniang ki nang persya ba jo hatane ka mas bakui unsur tentang ya kawai keumkniang kebangikan keumkniang Krisma. Timan tra kehumen ko para. Teka jingkemen, tungin ya janglang baro, ngikan hoi ngisa, nginruai bang tepatya. Kaba ulang doksa bagi lembok. Kidang gius keduan lupa, kapapun pa, katat besin jang kajingilong, terli kawai baru lembok sa ubadai ulembok baru masyarakat pura ungunong ni butli jong di apostol. Takut. Jingang ay jong try jong iyo Jesu Christ, baka jing ay jong day, lamba ka jing isulog masih bakul kindan rengkat bat baro. Akan dikisni kerku umpniang, emas kerku umpniang, niawan krui umcipara para lendok, ban trua haublay gelede, ban pentuma gelede, bat kemjuru, bangin yo kabor kejengklain. Na Jisu badai benda lamba akal kawari pi ki brother ki sister bad kujuri pi ki pai play ajing play na gospel bakut kat kulukas O Jisu lalai senasran Hagabal pensang penrang bayau Bag ulalay siya kasinakong Kumbang juleha kasni saban Bag ulayang manpuli Bagla ay uwi kikitam Jong nang itulupa isaya Ulapli kikitam Bag ulasyam yakajaka Haka balatong Mensim jemutrai udan hanga Namarula penslay yang abanyala Ya kubor bahaki badu Bak idang yateng ya kadekam ya kadek kesni jengrati ya kesni di jam kilendok Sini buram jam kilendok minta kesni minta di janmik Kubara bagi langkat berkerudan di sista juni katitis nantri barang barang ban bepi ipa remit jauh blay blay shibun bepi wan ban sunran bangi haga negesni
kamas kekum pniang bat kumbang ongentan kedai ru besi buram jong kilendar. Ngai kebeli yapi barok kilendar jengi hagani kesmi buram basuk bakemen yapi barok. Ngayu ya beli balaberku yakat ni kijindon jong kilendar jengi hagani ke diocese tibatre yang kipari katrat lagi paris bakat tu kadi institution jengi di college, di school, seminary, institutions punta tertek. Ngai kibeli songo ia kido kiberda kisista batipa dengai baban bangyo bentalang hagani ke maskerku tiang punta dijami bat soha yaisha batnga tindian hagani ketiga pusan lang hagani kesini buram jang kajing kerku tiang kemas kerku tiang dan ni kajing seng jang disuruh ya sakramen jeng pengetang lendak batum jo kejo karis pokoi kebahanin sa penbenta hagasni palai pokoi. And in the presence of the holy people of God, the promise you made on the day of your ordination, I am willing. Are you willing to be more intimate, united with the Lord Jesus, and more like Him by renouncing self and by renewing the commitments attached to the sacred functions which you joyfully assume out of love for Christ on the day of your sacramental ordination for the service of the church? I am willing. Are you willing to be faithful dispensers of the mysteries of God through the celebration of the Eucharist and other liturgical functions? And are you willing to discharge faithfully your sacred duty to teach, imitating Christ the head and pastor, without self-interest and promptly soul by zeal for souls? I am willing. Are you, my dearly beloved children, Mentau dong doksar unpa sepiki pa jenguflei pakarpa iti banduai lang nagbenta kilang do jengi karpa iti barok kasnya bhaban jengna hangni lopor ban trangkat ba bundo asat ng duai nagbenta kilang do jengi Papa Yublay, to duai nagbenta kilang do jengpi. To try unte halor jengpi, ijinga babon setap ba kinyai ne kimetri pres ubalong lenda rangba knang ba kinyalam ye phi chau jisu ubalong katlong jong kejing penim krai tosnap ye kejing duai jengi to duai ko khon bi ye janga ko pa yu play na kabenta jangaru ulang sarai jumpi banganla ban pendep hak ya ka kamram apostol balapen kamti hanga kum chakri barit jamu bad bandong hapdeng jumpi usaki baim bad bajanai bantong ya kaduru kris badai lenda unang ap lang brad ukenran bad uchakri ya baro uai snap bikin dua ini
to trai Jisu bagi ungkruku yak kipai tringai bar jang badai sis juai kilong pa ba kilong kemi bat ki khon samna bat kumjo barot ki yak kena ridro to nginya juai yang trai pada ujung mesin lensa dan buku ini cintai dibandingkan tentang ini bagi kelarang kami asasam jauh try ini uji sukses berpendeta ini kimia tamar mabuhi kami berarti nayu mulai siap ku pada bahayu ini mulai bahayu mulai dia bahayu kesenangan Dosin, Tuhan negeri Barat, nama negeri dalam kemencana yang berhati dan kementai jombi. Pagaju kurang terjemahan, tersimpil kuri, terbayu, jadi dan baik ku pengai dan segera pun. Tosin atau di dari di baro, nama kene kalau kuri sepesan sudah. Jangan kita bermain berbangkun, ya bagi kada bentai jompi, kada bentai di kebun, kada bentai di cima di cipok. Toleh ini akan mau Kaji mayajam kajinya Pansle ikbang basitom haran tak bijin tuai panjoi bijingai naudei. Koblei gopa jambara kecing kengen. Me walaman balam kun jame en penko dia jingklot jingsuai jong kilompang. Tos ngat isnei yang tuai kebami da bijingai. Topha nagdeng ni kerpa diri ya bersih buku jami unang pentingan halo kani kaum tiang kaba me lap soha panpini na jingkum balplum ban ai jingklai biang yakin met jani to kajing ku jami pandan baro itu kiba insle dagani kompnya kinyo kejingko jingkia makin leu hakamet ban akamensi ai bakan enwengno ya baro kejingsu kintraha baro kejingkot kingswai baro kejingpalung na kejingkia ai ban umpriang bako jame kotrai kanong kaba mehi megaku na kabenta jani hak kerteng jom tuai ki Yesus Kristus ubaim bersensyar bagi me junam la junam. Amin. Daun lembadu badau kalau memiliki pakai Aku
cepat kami dan kejiwai masurit Koblei dan Barbara. Begitu ya kita mendapat kemai dari sakramen jami kilang berbit bantelan sa kejing yupi batian jong Kris mau beim berbasensya junam la junam. Menta ulun dosa un sekerku ya umknang kinang persyam. Apabila kilun do kin sependon kammat un selai kinang persyam. Bandong Kristen Katolik asyua kin jo ika baptisma betul. Koblei Dapat berdia dah jumpa jomni mega bo harum yang melat hau ya kedap jom kejing klai. Tosauha wan kerku kaum kniang badi. Haki nong persang ya kiba en sepersle data. Toai ba kejing seluruh kejing klai. Nang ba kin yo ya kejing start berkebot lay. Ba kin हम सब तो ये gospel jong Kris jong ni, batin pendek ya kedai jong kecil pendek Kris jenis Kristen dan Israel, bakun kibala pulang ikunting babido kimen aba hab mai ki batin im ha kabalan jong ni, da Kris utrai jengi. Jenda sam ta un sepen kenta ika umknang Krisma. Untuk kaya tat ibjinyo bi patun sa persam se mahalor kani ko umknang kadat kashin jang jinwan kia jang se muku ya kani ko umknang en sa tundon kam aga patun slay ikon jang ulay aga baptisma buku en sa tundon kam aga jimpun skem jimpun tentang lunggo patun joro aga jimpun slay aga duwan bagikan roh ye mani aga pot tentang ya kejimane. Ko para iya tangi wai ya ulai upakan Barbara. Baun kurku banten kentang ya kini kumpiang nang begitu kiba en sepersle ya kemet jengki kin ya jingsle ha kedonu makin long kiba bidor dan ya di sispa jemu. May I request all the priests to kindly extend their right hand towards the sacred priest memorial as the bishop pray the prayers of consecration, a gesture that signifies their union with the bishop in the sharing of the authority to build up and sanctify the church. Koblei mer ai baro kijing roy bading ai bersim. Tot yang sobha yang lagu kadem kabalan ka ai hameda kijing men lamba kasur jongi. Dei mamiken abasang hukum ya kendau bantuni kijing basisa. Bat abeng jongi lami kijing olive. Bala ai hakani kumpiang agaban tundam kam bantungre ya kene ke Krisma. Da sisya ulabit da kemesin yethau lupa bada kebayu i lupa yang sakramen jami jenai ai jami ula tentu baan sle ya hikmat jami da kumpiang ban abal pencitam ya kipot sang jam keprotei da jingsle kaparo kalapan genai jingsuk lawan biang ha keprotei lambang plat ding odit lapan pa lupa ya keban mensaai ha kibenriu. Ya kene lapen pura ha ya sebabian lamba tidak kisim ki bapa bathaba ndana sakui da ki baptisma ya balo ki pot balale ha di kusle da kene ko knyang kapun kemen baca persyai ka dur kmat jeni nanda mi ai ka hukum ha masa sucakri jomiro batya waran parai ju ubah nasum syua daga pen tentang lendo da kebanten slek da kene ko umpiang la pendan buram sisyo ya kene ko umpiang abau kon jome ji sobre sutrai jungi ula dawa bahin pen baptis ya hakawa jordan da Yohanes batnanta mehi
enda lapha lapneng yang bersih bokoi hagadro jong kaparo me lapendra da kasaki jong kasur kapopur ba me sabha yau ko namarwei jamni ba me lapen ishai ba me lapenjur ba en pensle da komplian jingmen yau ba man ya kipara jong umba utabit lapendra ya kijing i jong unoy itu lupa. Nama datang ikaparit kami kotrai bagade kumpunyang keban menathau mensobha ban kungkoi daga jingku jamni ba en penrung ye kabor jong bersih bokoi hada tapi kailan jong kabor jong pris jamni ubana keteng bokoi jong na krisma kan ya keteng jota Madal bagi lapan selek iklan dok kisi begini itu lupa nanti mati jamni. Toh penskemnya ya ke krisma kebagi tahu bahkan long kasat demen jauh kecil penim bagi jing ai bajanai nak benda itu tiba sepen mai langba ke baptisma to ada da pententang da kali kecil penslek badal berbentuk nak ya bikin job jauh bikin ka benukong kim kelal Karang yang jenis yang ada di dalam shop yang happy buat Korea di Reverend Father Martin Chila, VG Chancellor, Gamjule Vice President of the Parish, yang Mawan Pucukmatra, Korea President London. Bishop Bapak yang di sini, selamat. Korea President Mandri yang hari ini yang hari tentang Father Martin Chila. The Indian Happy go ahead hari tentang Father Martin. Korea Father Reverend Father Christian Roy Lu. Mission Procurator yang Maha Kadar Wajibman, Korea President yang berjaya siwaan Richard Burus yang Maha Penanya the jenis yang Maha dari Kerajaan. Kalau ini jenis Maha Kanjole Korea Reverend for the largest memory Parish Priest Cathedral Joai Parish yang Maha Kadar Wajibman, Korea Advisor yang Sendram Bak Michael Nongtudu yang bapaknya jenis yang hanya ada. Tetapi Korea yang dipertujukan yang dipada kepada yang lisensi yang mana yang tahu yang dipada kemudian macam lain tahu yang dipada Reverend Father Augustine Levin, Joa Parish, Reverend Father Dominic Kempat, Bishop House, Reverend Father Yvonne Henry Bishop House, Reverend Father Manha, Balak Sarana Pastoral Center, Kapadang Pendeni dan Ukanar ni seperti di negara dua kerana organisis yang ikam jodoh Parish. Father Ebon Milhar, Sutuna Parish, Father Lawrence Paswet Jowai, Father Tony Campus Shila Umulong, Father Matthews B.A. Umulong, Father Lambert Milhar Seminary Umulong, Father Lapan Trace Utong Seminary Umulong, Father Smear Sumok Namdong, Father James Barrett Namdong, Father John Michael Marco Barato, Father Job Perto Barato, Father B.F. Orlando Milhar Kambai, Father Baining Bade Kambai, Father Ivor, Dennis Nova Mensnat, Father Macpherson Supri Mensnat, Father Mahi Midas, Father Dennis Nova, Bishop House, Father Pasta Shima, Amaren, Father Jacob P. Amaren,
Father A. Anwarasan Jalapen pada Royal Winner Sardanha Jalapen pada Taman Sudra Yoshibiat pada Komal Bara Yoshibiat pada Yohanis Warma Period pada Antonis Elwalam Period pada Shaika pada Daniel di Gaji Bendikti pada Waran aku Hanayadam Ladrodom pada Sebastian Siva Ladrodom pada Petrus Meriak Lumsno pada Tonio Matthew Lumsno pada Kuriakos Manata Muksiang pada Tukirofi komentar sendiri kasi pag-ikutan ko rin komentar yung pero ni katen na daw jong Joy ISIS Catholic Youth Movement ni kuha na ki reason why bakit reason why cover pang ta sa pigin do at ho na i person da sa hibo sa tin ji sri ko tam but tin reason why today pero ilong ng do si bang